Hayırlı akşam dostlar, halleriniz nişek. Затеяли ремонт, начали заниматься демонтажем. Ватып жимирүү иштери менен шөгүлөнө баштадык. Демонтаж деген сөз татарча. Ватып жимирүү була. Ошого көрө демонтажмы, монтажмы биз татарларга ошойлак татарча унутмасак, татар карамаса аңламай. В общем, ушундай халдар пока. Баштадык ремонт. Ванный бөлмесинде. Так, ремонт давам ете. Так, шулайрак болдугун сакалар. Ваннаны бердик. Беркетте кирпичтерин. Так что азыраак алга барыш бар. Нерсе коюп коюлган, ошо душевый кабинамы, эле ваннамы биз эле билбейбиз. Ну, узакламай көрсөтөр убакыт. Мына мында жимердик, ваннаны баштап биттик. Ошондой площадка барлыкка келди. Шуну халдар бар. Так, алга таба ишибиз. Алга таба биз стенаны жимеребиз азыр. Мен болам. Һәм менә мин монда ваннада бүтәнен җимер бетереп барам менә хәзер. Молоток белән. Менә аяк астын күрдеңме? Менә файда җимер бетердем мин моны. Виш. Ой. Барында. Молотокны бермен алып кайттым да арендага. Бер суткага. Пока виштырып бетереп керек аннары. Ondan sonra işte yapar bilece. Деген айырын елепке sütəbiz. Или boşqa bir işimiz. А вот ремонт продолжается. Демонтаж сделали полностью почти. Экринне демонтажын бітірдік. Қалғанын пуштаг енді шулай кетті. Шпатлевка, грунтовка, плитка. Это самая шепуха. Болғандай бар сен шепуха. Әлі самый основной алда жаңағы. Нәрсе бұлар өтер бұл? Нешек бұлар бұл? Это не понятно. Сәлем достар. Рамондай прическа білән. Лерома білән да жүрген жоғы. Қарасың ба? Ямый, әлі осыға қарақ ботинкаға. Вот сондай халдар мұнда. Біз аламыз табақ. Достар, сондай қарай ма мұна? Бітін әйбіні жемелі бітірдім, жуғынарға әйбір жоқ. Бош жуғырға да бұлайын. Бүтін көді бит. Мен шына табақ алдым. Деген әсен, бар ешімді гүлдер. Площадка вот для душевой кабины. Вот отсюда получается у нас канализация и вода горячая, холодная. Можно оттуда соединить. Здесь будет душевая кабина, а здесь будет стиральная машина. А здесь получается у нас будет раковина. И вот по поводу пола вот здесь. Я вот убрал плинку вот здесь. Она старая была и сломанная. Так, нашла это мои обойдек. Беремся. Жамағат менен фотояк бар, эшлер. Плителеyle başladı. Açıldı haller. Aşağıda pliteye başladı. Stinalı. Neyse bu şey var. Cemaat nasıl şunlara keyfetka eğlene başladı bizim vanını. Hadi gel şu şunlayı. Bunu koyarak var ha. İşler. Mana shunday vaqtlar bizning vannada bugungi atsolay.
Estağfirullah. Estağfirullah. Bakırsın bu. Bu yaşatmaz. Senin yarın bırak beni alırım. Havalı salları sorun. Tak. Mana shu shunday qiyofatga keldi bizdan. Vanna bo'lmasa. Sizga nechikdir meni olib o'shay. Пока. Hadi. Пока mana bunday shunday rashxanlar. Hammadan shuni tashrafim bor, emas. Mana shulay yana mana buni qiyofati bor. Shuni ha, mana bizdan vanna shu shunday qiyofatga aylandi. Mana dushovый kabinani qo'ydik. Bunday ko'zlarni qo'ydik. Mana bunday yo'llar qo'ydik. Общем, mana shu shunday xallar. Mana bunda shunday xallar vanna kirdim. Ras. Вот так. Hurmatli do'stlar, vannaga, dushga kirishga bo'ladi. Nihoyat men dushga kirib ketdim. Rahim etiniz.